He video chuanin Purichi news viral chungchang kan riekanga in thlan an hnai chho tiela boruak a hot chho tiel ani voin hi April ni som pakhat ani a Purichi news hi ni zana April ni soma voin April ni som pakhat ani a aron viral a in thlan an hnai to sia election an hnai to sia aron viral hun hi mitam taktan chodin a timing lo khop maya amaro chu mi then khatan chuanin ava fu em ve o tipol te pokhan lo om don ani achan chu mi ti hrang hrang om khom kan nia ngai dan khain ang vek theilowa chu wan chonin tuna po henin karon riek dona ka riek hi neutral vet don ani makin ti viawang comment section pokhanin in du lo comment ula in ngai dan te poron soiro amaro chu he video a kathuran post tur hi enzo phot ula thei chuan chu mi hnuwa chonin in ngai dan te kha in lo post anga ama sabera chuanin mamko chungchang hi ani hi amak ka ti khop mai mak ka ti lutuk min thong Facebook emo WhatsApp a me to post atenga forward chon mai chu ni se thushan khatiang nilawa khami affidavit a evidence nen lam an ron pho chuak box ya kha chuan min thong khop maya kan ena tuna ZPM Lok Sabha MP candidate Purichi mingle signature seal khalo om ve kyau mai box ya amak kati khop mai ti ba kha chu soi thei kala nei re lawa video lo en zel la ka riek zel dona hemi hi Purichi news ron viral pakhat ania mamko chungchang hi court chuanin he thu boy hi angai to a thiam lo chantir te po anei to ani ti chuanin adot le a chuanin na lan hemi po hi hemi chungchang a po hi news kha ron viral le ani ni jana tho 35% a antia omje chu poisa chu azuk deal chuak nge ye amai ro chu 35% a anti tlat maya hemi hi thudik ani nge ni lo chu ala shia lawa soi tong khanin video hi kala react zel don ani hemi hi chu an mani na an ron soi ka ron react chon ani a ti chuanin comment section a te po khanin I hemi 35% te po hi in sem tur ani anin sem talawa amana pumbil veka ti te po kha an ron comment ani mi then khathi chuan thil hi an shria an tong huai boka amaro chu ke chu to nai chuanin tong huai hun lu tu kan in kala shari lawa achan tu karon soi zel don ani ale adot le chuanin ka reaction dik tak chu amak ka ti khop mai abak soi thei ka nei vak lo amak ani top mai min thong cái mà hi zan mu thei lo khop chon min thong big lo ni amaro chu min thong ve ni a chelamin nge a thalamin min thong ti kha chu kan soi zelanga hemi ka chiar tira ka hmu tira comment section te kan chiar tak a phei kha chuanin ai min thong khop mai then khat lain miron comment miron sila riek ngam don lawa miron te riek ngam me ro chu amaro chu riek thut ka du lova amak ka ti lu tu ka wang hang ka riek thut du lova chu ka reaction ani amak ka ti lu tu chu ka reaction ti chu adol le a chuanin mi then khatin legal board sale an roi le nge an roi le nge dona mo chu wang chuanin in soifia na legal sale mo legal board roi ngai zia mai enge ho tu te party te po kha an lo ti thei ani hemi tak hi chu political narrative ani na chen a omni in ka hria a chan chu mi in buaina a to chuanin court ma a ai o ukila din nge ngai ama kha court a wading top se a in soi fi theilo shrim chu tiang che chuanin tuna video lo en make to viewers tam tak te po hianin engemoni thu boi lo nei ta ula in ai o in ukilin roi nge ngai hetianga ron soi te nge po hianin hetianga ron soi tu te nge po hianin I engmoni thu boilo nei ta se chu ukilan roi nge yangai hemi hi chu an ron ti mama deu ka ti a political narrative an soi thina death certificate nei to mi thi to hi khina nuam beran ti a chan chu an mani thiam thun soi theilova chu wang chuanin hetianga an ron hei an legal sale an roi le ngei don he an ron ti tak hi chu hemi hi chu an ron in makhal entinan min an ron soi le ngei don ani engwai nge ukilan roi kher engwai nge tian ti kher te pon lo ti theina kina khami kha aron in soi khal deuh nin ka hemi chu political narrative ve deuh nin ka hria ole khami kha hemi biga hi chon du tok leila topic dang kal leang kum sang ni som pani thil dai to khani in ka hria ka hria thiam dan chuan a rei to ang reng o kum sang ni som pani ani to ani ti chuanin a re wanga Purichi ming hmu tur om mi alawa kum som pani don noa kum sang ni som ni pali Lok Sabha MP election don
ni som or chi to tia hetiang news si aron viral keu maya tu te moni chuan a timing hi chu an shemange o katia a chan chu hemi issue hemi boina hi arei tonia kumsang ni som pani de ni tonia kumsang ni som ni pani khanin I court in thiam lo a chan tir to an director te pokha noi som panga choi tu le kum ngatang tur ten ting te kha alo ni to ani ti chuanin kumsang ni som ni pahnia 2022 a pokhanin puri chi ming viral om chuang lo amaro chu MP tananin candidate ta chi a to hen news aron viral ta fak mai ni hepo hi makalo ti khop maya puri chi hi in candidate lo ta se tiang hian in news si aron viral kher ka ring lova amaro che tiang ani ta ga hi chuanin news si aron viral ta box ya heng teng te po hian in ngai to na hi ati thui thin khop maya neutral ta ka han thira tran lam nei lo phei chuanin khai ho avamak ve ti vong na thamani to a topic danga kan kal leang court thu chuak chu court thu chuak ania e phone call a te po han hria a mi thu soya te po han kan lo ngai thla to in ka ringa court chuanin a chuya thiam lo a chan tira thiam lo a chan tir te zinga khan puri chi a kha atel lova chu wang chuanin court in a thiam lo a chan tir miau lo kha chuan puri chi a kha a fi hlim tina anim thei mai angem nghe ni yam min an soi dan chuanin an nge yom ve thin shim shim hemi po hi anh tin nghe ai in soi film thấy rồi, alo in soi film le to big tiếng rồi, anh bây giờ kan wi kha aza ang reng khop maya a chan chu court thu chuak hi chu aza oma court berina thiam lo a chan tir to kha chu thiam lo an chang to ni maya puri chi kha chuan thiam lo a chang lo wa tian thi engma a ming po kha mu zui tur om lo wa tin mani khan DIPR a khan ani tin ka hria ka mu kha tuna Lok Sabha MP candidate te zinga hianin thu boy nei pakhat ba an om lo ti khan ka chiar fuwa hemi video ka siam no hen kan zong le ta amaro chu ka wa zong mu zo to lo wa news tharan post na sa to lu to ka khami news tak kha ka wa zong mu zo to lo wa I thu buai tu ma nei anom lo an ti lai khanin phone call vela khanin ka hre suala ni lo chuanin puri chi ke sakal mek te pokha an ti le box ya khang teng te pokha DIPR a thu post ne khana va in mil lo ve ti te pokha ri ru chuanin a lo ama engpo ni che engpo ni se kha court thu chuak ani a court chuanin thiam lo anga a hriat te thiam lo a chan tir to a ma se mi tam tak chuan hei hi an ring hlela a chan chu phone call atanga kan hriat dan kha chuanin poisa a khesh an don khanin director le assistant manager kha an kal dun zela ti an hiatin sila affidavit signature le sila omvek bok awang khanin in nam noya enroll ngei turanga po khanin mitam tak chuanin ngai ani khami an thina tlang ka thlir pi kha chong ka hrethiam khop maya amaro to court thu chuak khatiang khani boxia DIPR thu post news and post kha khatiang kha ani le boxia khami khanin minti confuse khop mai ke ma po himo ril ru he a chok buai nuai mai ni ti chuanin topic dang kal leang phone a bia khami pakhat ani a kha simple la tlem de wem o khatia kalau she dan sonin phone an im biak tir lampang khanin mi pariat vel ang khanan in soyani khatianga I sum lo invest me ngo khatianga lo pethin te mi pariat an yang khanan soya mi pariat te hi belolo se mi pakhat chia kha abia mi pakhat thu le la kha midang pasari khanin an ron trom pui the ani chonin ani nge hi ati theidona phone abia kha mi pakhat kha nia sample kha atlem de wem o khatia hemi hi chu nge thanem ngai comment ve mai achan chu thudik kan hre thi apoi mo a chu wang chonin kan ril rem zong deuh kan va biak fu pakhat khami kha kan pho chuak ani chuanin adik lawanga amaro chu khami kha arin tla kan ni chuanin adik thawanga khami kha kan ron comment ve mai maya abak soi thui du wa kan nei chong lawa chan chu hei mi thiam tak tak inoma le kha thiam tak tak inoma science zir lai tam tak poino mani experiment kan ti re chuanin simple hi tlem deuh kan la theilo ani hetianga opinion poll survey kan lak don te hi chon mo khami kha ka ron soi le du mai maya heng poni se athavek ti chuanin topic da angkal leang ZPM hian midiklo hi candidate atan an chhop chuak du angem hei hi ka zona channa ka hriat chak ani hemi bi khi ZPM hian midiklo hi candidate atan an chhop chuak du angem ti hi chu keimana zona ka nei channa ka hmu chak achan chu kalphung thar mipui sarkar tin an in zuara
mi puitam takin an chunga be seina lian tak an neya anin ngatani an ring ani chief minister te bo kan ring ani ti chuanin valu pa council te po an neya uluk taka thil ngai tu tur te chu wang chuanin midik lo hi candidate tan hian an chhop chuak duin ka ring box si lawa hei hi rilru ati boy ve khop mai topic dan ka leng hemi po hi zona chana ka hria cha ka ni diklo tareng se chief minister le minister te hian an campaign pui pe angem ti hi nia soito ang khanin chief minister pulal do mate poi midik lutuk ni hian ke chuanin ka hria ni ti minister tam tak te po professor ni te pirin pui te heng zong te po hi midik lutuk vek an ni a chu wang chuanin an ni hian midik lo hi an campaign pui pe angem ti kha ke ma hianin zona oma to na po street campaign mu tur oma invenga te pon ron campaign to mai thei lo mu to mai thei ani chu wang chuanin puri chi hi lo dik lovin lo thiam lo ta tak tak se kan chief minister le minister te hianin an hun le tha tam tak se hianin an campaign pui pe angem ti kha ke ma ka in zona ania adik lo ani chuan an campaign pui pe ka ring box si lo a chan chu mi puitling tak tak chiale chhriat na nei ram hruai tu ni mek te an ni box ya khami kha ke ma hianin zona oma ka confuse ril ru he ti buai me mai ni ti chuan ZPM candidate puri chi hi vote lak an yem ti hi hemi hi chu thutluk na siam chi ala ni lawani a chan chu tu na hianin site a chi kan la hria hemi hi poimo lutuk site a chi kan la hria ke hi mi hian min lo rel ve na sa thina chu min lo rel na kha site a ni a tin ke ma karon in soifia chi khan site b kha lo om vele ta ani chu tiang chu ni mi pon kabula hian mi ron rel se kha site a ani site b ka hriat ma kha chuanin min lo rel wang ringota lo wangi thu kha om lova chu wang chuanin ZPM candidate puri chi hi vote lak ani em ti hi chu vote lak ani vote lak ani lowe ti hi chu tu na hianin ala soi thei lo a chan chu ala ma di hret ZPM lampang te le mam ko te pon yang chu puri chi te po heng hi an ron in soifia ngai anin soifia hi a thabok chu ti lo chu mitam tak chuanin an oi to ani oi polan om ma theilu tuk teng thili chu a chan chu evidence khan ron put up thabok si a an ron thiam khop maya chu wang chuanin side b om nge anga ya anin soifia fe ngai chu ti lo chu neutral voters tam tak an chanin ka ring keima ngai dan rin dan ani chu rin dan diklo thia ngai dan diklo thei kha chu poni se kha kami mal rin dan ngai dan ve mai ani ya khami kha an ron in soifia nge angai chu tian ni lo chuanin side a lampang chia hmu tur oma side b lampang kha hmu tur om lo phei kha chuanin anin soi fiangam don lo ani hi hei in soi fia hi chu in soi fia nge tur ani a mi then katin an ron in soi fia leang an ron in soi mam le mayang hei in soi fia ngai reng an tia khatiang ron soi tu te po khanin khatiang ron soi tu te po kha mi in lo rel ta cheu sela nasatakin lo timual bho ta cheu sela mani dik na zon kha chu soi chho ve theu kha chu kan cha hin rin omani chu wang chuanin an ron in soi fi nge angai he lampang te po hi mo side b lampang po kha om nge angai side b lampang a om nge ngai na chan example pani ka peng che apakhat na chuanin pudua kha tual thatu ang hiala khanin lo pu a khami kha side a ani ti chuanin khan thu kal chawa side b ron langa ti khanin in thewanga khami kami ka chu soi zui po ngai lo mani po kan react to news po ha viral khop mai ti chan example dang le a chuanin am khra chung chang kha ni am khra ina resolution an ron ti chu kha site a ani TBC current tele eta kan minister tena advisor to CM tena 200 ti chu le kha site b ani khatiang khanin site a le b kha om ve don chu fan chuanin mi puite po hen in site a le b hi hriat kan cha ke mema site b kan lo ngai chang do ani ke po hen ka hrebik lowa ka lo ngai chang to pang site b lampang kan riak leng site a kan hre to a tin site pakhat chia kan hria dawanga thutluk na hi siam zung tur ani lawa heta a whole context site a le b kha kan hrepotanga chumi hnuwa chuanin thutluk na kha siam thin tur ani ti kha tun truma ka ron react thei chuani aba khan react tur ka hrelo mi puite po khan in ngai dan kha comment section a khwanin ron comment ula in ngai dan hre da chak om khop mai ti zong kha tun trum video a karon soi thei chuani ya side b lampang in thuron chua se side b thu chua dana zirin khatia khanin kan riak leang ti han thutluk na te po asiam thei tawng ti kha
kan ron comment do ani like a video tin lo ena kalo me hemi ka presentation po hi kan siam thuak ka ale amuno min ti garia ngai na min ti garing bok kati zong kha tun tum video ka ron soi thei chon ya soi sual engmani tong sual kan ni kha choni mi lo ngai dam mulo mo no hre thiam ta ula lom view ang ale video le kan mule theu no nia